Umfundisi elibandla laseThiyathiya uthi, Yes, yes. nali livi liphuma kuye lo indvodzana yaNkulunkulu. Lonemehlo lavuthako kube shangathi ngemalangabi emlilo. Nalone tinyawo letifanana nelitfusi lelilolongiwe uthi, ngiyayati imsebenti yakho nelutsandvo nekukholwa, nekukhonda nekuqinisela kwakho, nekuthi imsebenti yakho yamuva iyayendlula leya yakucala. Kodwa thine nawe sehlukana la ekutheni, wena uyamvumela lo mfati longijezebheli, lotibita ngekuthi ungumprofetikati edukise tingcebo tami ngekutifundisa buphingi, nebugwadla nekudla lokuhlatshelwa tithixo. Ngimnikela itfuba lekuphendvuka kodwa wala kuphendvuka ebugwadleni bakhe. Manje-ke ngitamlalisa ngesifo ecansini. Labo labaphinga naye ngitawubafaka ekuhluphekeni lokukhulu, ngaphandle kwekuthi baphendvuke kule mihambo yakhe lemibi. Bantwa bakhe ngiyawubashaya bafe. Onke emabandla ayawukwati ukuthi nginguye lophenyisisa ingqondo nenhlitiyo. Ngulowo nalowo emkhatsini wenu ngiyawumnika njengekwemsebenti yakhe. Kodwa nonke nini lenisasele lapho eThiyathiya, lenisengakangeni kule timfundziso nalenisengakatifundzi letintfo, nalabanye labatibita ngekuthi timvo letijulile taSathane. Kini-ke ngithi, anginetfesi lomnye umthwalo, kuphela nje bambelelani kuloko leninako, ngize ngifike. Lo loncobako ente intsandvo yami kuze kube kusekupheleni, ngiyawumnika emandla etikwetive, atibuse ngendvuku yensimbi, atihliphite tidzimate tibe ticucu njengetincethu tembita leyakhiwe ngelibumba. Njengobe nami ngemukele emandla kubabe, ngiyawumnika inkhanyeti yekusa. Lo lonendlebe akeve loku lokushiwo ngumoya emabandleni. Praise the Lord. Samukela ngikubonga levi lakho babe ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Lapha kubhalelwa ingilosi yelibandla laseThiyathiya emavi endodzana yaNkulunkulu. Lenemehlo lavutha emalangabi. Lokho kukhuluma ngekuthi njengaloko kunemlilo lofike uhlambulule ugeze kungcola, liyathathwa litshe njengeligolide lifakwe emlilweni lesinangabe lishiswa ngemlilo bese lama impurities nokungcola kuyakhona kucwengeka kubuye eceleni kutosala ligolide lekungilona lelifunekako. Ngibona ngazuthi uma uNkulunkulu indodana yaNkulunkulu ibekiswa njengemuntu lonemlilo emehlo akhe lavutha emalangabi, kungazuthi uma akubuka angibuka leliso lakhe lifike lingene lihlole inhlitiyo libone nangabe kukhona kungcola lokungakafanele kube khona, likudalule kutoshiswa ngemlilo. Ngoba uNkulunkulu afisa ukuthi tikhondi takhe nebantwana bakhe babe ngulabo labaphila impilo lehlandekile. uNkulunkulu unelizinga, the standard lela kukhona kufanele si-operate khona. Leso standard akasehlisi ngekubuka buthakathaka bami nebakho bese uya-adjusta. Ufuna thine si-adjuste to his standard, kungeke kushintshe. Nako lokufuna uNkulunkulu. Kungako emehlo akhe ayavutha. Letintfo lokuthatha mine nangikubuka ngingatiboni. Letawuthi nawutibuka kimi ungatiboni. Kepha liso laNkulunkulu nalibuka konke kudalula kwesebaleni. Bese kufuneka ukuthi mine ngikhethe ngekuthi ngenda njani. Uthi Isaiah ngeminyaka wekufa kwenkosi Uziya ngambona Jehova ahleti esihlalweni sebukhosi. Uthi ke ngase ngithi kimi maye kimi ngabona tono tami. Ngihleti phakathi kwabantu labangcolile, tinzebe temlomo wami tingcolile. Na uNkulunkulu ambona babukana naNkulunkulu.
wadaluka tintfo kuye letamente awangabhaci under ireligion wase uyatidalula sinkosi nangu mina yase inkosi ithatha lahle ngengilosi ialtare yafika yathinta tindzebe takhe wahlambuluka ngiloko lokwendekakho uthi ke uNkulunkulu nakakhuluma kuleli bandla ding 6 ding 5 tindlu letinhle ngaleli bandla uthi uNkulunkulu ngiyayati imisebenzi yakho ngesingisi the record of what you are doing yebazalwane tsanene mzalwane uNkulunkulu ngathi une record labhala khona lefayila lakakho nelefayila lakami every day what things donke lengitendako lotendako they don't escape his sight uyabhala uNkulunkulu noma ngingabonakala kungathi ngisangelosana nangifika esontweni ngiphethe iBhayibheli ngenda konke lengikwendako but uNkulunkulu uyabhala that record uyabhala kusengendeni uthi ke ngiyayati imisebenzi yakho lekhaya because impilo yami yekuthi nami ngayo ngifundise nakuneliqiniso lengilibonako ngilisebenzise bantu bami I've got 2 girls vibrant girls I have lolomncane nalo lomtsadlanyana siyakhuluma ke siyethembisana look guys uma ngabe ndaba well behaved daddy is writing uyabhala kwalabhala khona tawusike December God willing bese sihamba ze holiday yini hey they were so excited bas nabenda something ngithi ke this one sekuphumile ke manje ku good behavior nangithi ngiyabhala bacala bangibuta where is your book ngathi no it's invisible but ngiyabhala ngithi nangithi kubo ngiyabhala then they drop everything lengayendi babuye lineini why bafuna kwe holiday yini that's what they are doing ba good behavior lengayitholi angigcine eliswati wazi uyaphambuka hey ngiyabhala ngasho njalo babuye lineini the record asiyati ababe usenjalo bakubona mosiloko bakungasebente lokukahle lokunye ngakakhuluma ngako daddy are you writing bangibuta are you writing ngithi yes my daughter I'm writing good daddy are you proud of us hey, I'm so proud of you they are so good akubona lokho uthi ke uNkulunkulu I've got a record yakho ngiyabhala mina kungenteka ngihle ngikhohlwa ngakubhala lethinto but uNkulunkulu akakhohlwa the record is there ibhaliwe kusinayo imisebenzi lo yendako bhala imisebenzi lo yendako nasifika egcineni imisebenzi le yendiwe ngimi ngeke uNkulunkulu ayithwese emhlanga Nkosi yamhlanga mhlanga ulandzela dakakhe imisebenzi nami ngilandzelwa yami imisebenzi akunakwendeka liphutha uNkulunkulu akufika egcineni bese tiyaphothana inkomishi bese sothi hayi asithatheni konke imisebenzi sifake ebhodweni bese sesihamba siyacupha noma akwendeki njalo kufana nemuntu lofuye inja bese uyahamba usiye emcimbini bisiyamlandzela lenje ngeke uyiphike nasuphakathi kwebantu na ufuna ukuyiphika itakuhlolela iyamata umnikati itawuconza kumnikati imisebenzi yakho iyakulandzela usho njalo umbhalo encwadzini yesambulo babusisiwe labafile bafela enkosini siyesisho njalo angithi baphumulile ekhandlekeni kwabo nemisebenzi yabo yabalandzela ayuduka ngeke duka
Uthi ke uNkulunkulu kuleli bandla, I know the record, I have the record of what you are doing. Lila uNkulunkulu number 1. Kwesibili, uthi uNkulunkulu neluthando lwakho. Ngiyalwathi. What is this love? Kuthanza uNkulunkulu, kuthi umthanza kangakanani? Umbhalo uthi na ungithanza uyawugcina imiyalo yami, akusinga ngemlomo, kuthi ukhuluma uthini. uNkulunkulu uyabatla abagcina levi lakhe. Never mind labakhuluma ngemlomo bathi ngiyamthanza uNkulunkulu, ngiyamthanza uNkulunkulu. Lokho wendela abantu. Kanti uNkulunkulu uhlola enhliziyo. Ukala ngekuthi kuloko lengikhulumile uyakwenda yini? Na ukwenda uthi uNkulunkulu yes, nangu lo ngithanzako. Uyabathanza yini bomakhelwane bakho nalabanye abantu? Uthi uNkulunkulu I have a record of labantu lobathanzako. Ngithithe nginika umyalo lomusha ukuthi nithanzane. Noma ungefika enkonzweni wende ngathi siyathanzana nasiphuma ngala bese uthi ha uyambona Loya, uyambona uNkulunkulu uyakwathi une record. Ngeke umyenge. Ngeke umyenge. Singayengana thina. Kodwa uNkulunkulu he has got a true record of my love. Uthi uNkulunkulu futhi ngiyakwathi nekukholwa kwakho, I know of your faith. Alomunye ingcebo yaNkulunkulu nakakhuluma phecelezi ngesingisi uthi kukholwa is obeying God in order to prove because you believe him, thereby provoking him to his word. Uthi nakukholwa kuthi uma uNkulunkulu akhuluma athi kwendeka nje ngifuna wente nje, kumkholwa kwakho uNkulunkulu kubonakala ngakuthi lo lakushito uNkulunkulu ukuthatha kusikuliqiniso. Nakhona kungabe sengcondweni ubonakala ngokuthi ukwende lokusho uNkulunkulu. Wakwenda lokusho uNkulunkulu uyaprova usiyamkholwa vele. Uma ngabe lo lakukhulumile ungakwendi kusho ukuthi ngalama emagama uthi wena umkholwa uNkulunkulu. That is what it means. Uthi ke uNkulunkulu ngiyakwathi nekukholwa kwakho. Le tinto lothi thethe ngitikhulumile wadenta taba part and parcel of taba iDNA kuwe. Uthi ngiyakwathi lokho. What a good record. Uthi uNkulunkulu ngiyathi futhi neservice yakho, your service. Yini service? Now ufunza Exodus 23:25. Uthi uNkulunkulu uyakumkhonta, uyakumsebentela uNkulunkulu. Ngesingisi you shall serve the Lord. Exodus 23:25. Uthi ke uNkulunkulu nabe ungikhonta mina nginjanga uNkulunkulu, ngiyawubusisa singwa sakho. Ngiyawubusisa emandi akho. Ngiyawuthatha sifo emkhathini wakho. Uthi uNkulunkulu ungeke ube inyumba. Uthi uNkulunkulu tinsuku takho ngidawutiphelelisa. The number of your days I will fulfill. Lokho kwentelwa abantu labamkhonda koNkulunkulu, hayi abantu labamworshipako. There are things that are reserved for worshippers. Kunetinto leti reserved for labamkhonda koNkulunkulu. Na ufunza iBhayibheli, umkholwa uNkulunkulu. Kuze ukuthi uNkulunkulu abusise sinkwa sakho, abusise emandi akho, athathe sifo kuwe, tinsuku takho atiphelelise, mkhonda uNkulunkulu. Funa enhlitweni yakho ukuthi uNkulunkulu ubekeni kimi lengakukhonda ngayo bese uyamkhonda uNkulunkulu. Uthi lo munye akhulumako phecelezi ngesingisi, I do not know what your destiny will be. Angisathi sephetho sakho. But naliqiniso lenginalo ngawe, the only ones among you who will truly be happy and fulfilled. Naba abantu labataba ngilabajabulile benetiseke emoyeni wabo. Ngulabo labatawufuna bathole ukuthi bangakhonta kanjani. Those who have sought and found how to serve. Uma afika uNkulunkulu ebandleni usiniketa tiphiwo ngokwehlukahlukana. Lesiphiwo lakunikete sona uNkulunkulu akusiso sakho. Kuthi usibeke eshelfini ekhaya.
Kuthi mina nginanasiphiwo nasi. Lesiphiwo lonaso uNkulunkulu sibeke kuwe sitawubenefita labanye. Ungahlali naso. The moment uthola ukuthi kufuneka ngenteni mina ebandleni userve uNkulunkulu. Ngulapho khona ke lokhu bese kuyendeka. uNkulunkulu uyakubusisa. Kuyingoti ukuhlala nesipho la kuniketwe sona uNkulunkulu. Ungahlali naso. Funa phishaneka kuthi ngentani. Nawungaboni ukuthini tshela abafundisi uNkulunkulu lami ngasenziswa kunetinto ngidiva tibila ngekhathi kimi. Ngingenta ini mina aseningikhombisa. Funa nawe. Ungahlali hayi ngiba kude lengakwenda. Uthi ke uNkulunkulu le record ngiyayadi emsebenzi lo yendako. Endlule athi ngathi ngisho nekubeketela kwakho. I know of your patience. Uma lendlela seyihamba isisimba iba madima. Awubeki imajoka phansi uthula usidu, you keep on moving. Noma simo sibhlungu sikuhlaba uthi uNkulunkulu ngiyakwathi kubeketela kwakho because wena uthi impilo yami ayipheleli la iyedlula. Uthi ngiyakwathi kubeketela kwakho. Ekugcineni bathi uNkulunkulu imisebenzi yakho futhi yekugcina the recent works lo yendako minyenti kakhulu futhi lemisebenzi lo yendako mikhulu kakhulu kunale misebenzi boyenda ekuqaleni. They are more numerous and greater than imisebenzi yakho lo yendela ekuqaleni. Kusho ukuthi leli bandla belikhula ekusebenzeni. They were growing towards excellence. Leli bandla leli. Bowubona ukuthi lo mnyaka lophelile bebelapha bang15 kulomnyaka sebang30. Bowubona idepth ekholweni kwabo. Kuzitolo bebemema babuthandazelwa kepha kulomnyaka sebathandazela labanye. Kuyabonakala igrowth kuleli bandla. Lemsebenzi emkhulu. Ungazi ukuthi leli bandla laweve emave enkosi. KuJohn 14 verse 12 was it greater works than this ndawo yenda ngoba ngiyakubaphe. Uthi ke lemsebenzi yakho mkhulu ngiyayibona. Ngicela kubuta umbuzo namhla ekseni. Ngubani onalifayela leli nje ebazalwane? Lo ngeti athanza ukuthi lelifayela lakhe lithathwe litobekwe pulpit na. Lelifayela lemsebenzi lelifayela lothando lekukholwa lweservice lekubeketela nemisebenzi lekhulako. Ngubani ongekathanza ukuthi lelifayela likhishwe baleni lithiwe bha asenibuke phela. But unfortunately kunelifayela lo ngeke uthanze ukuthi livetwe baleni. Kuze lingadalule baleni kuthiwe nali. Kunale issue lesithanza ukuthi sithi vete sibukeka sibahle ngako. Kepha naku lokunye lokufihlakele loku hidden. Sifuna sikumbombotele ukungabonakali. Uthi ke uNkulunkulu kuleli bandla kuverse number 20 to 23. Nokho nginanaku ke against you. Naku lenginako. Every time leli gama leli bese liyakhuluma lithi but ngiyalibona leli gama lelo. Hey, ligama leli kabe bazalwane. Impilo yami ngidawufundisa ngalokho. Ngiyahamba ngisaza ngumfana. Bangithuma babe ekhaya ngihamba ngiyalinye ekhaya. Kuleli khaya bekunetinkomo bafuyile. Manje la ufuyile ke kusengwe. Kunelibisi kunani kunemasi. Angithi. Unfortunately la masi nelibisi tinkomo di attractor longakudzingi bese kuvamisa kugcwala ini tempongane. Nangifika lekhaya ngisakhuluma lo Umlayeto lengulethile kulabadzala sebakendeka ke sebanginikete emahewu. Hey emahewu. Ngiyabona ngathi acala ukuthi ufuku. Uyabona? Bawafaka kushuwela kamnanzi. Ngithathe one sip, yabona? Imnanzi lento le. Uyakubona? Mnanzi emahewu, noma wathi. Lala banga wathi. Thina sakhula sibanathi.
Kulo mzukuzungu senathe the first sip. Gcumkeliyani. Kucumkela ini? Kwathi wena angasho mina. Imagine ukuthi ke nasekucumkela imphungane sowende njani. Do I continue? Noma ngiyayekela. Uthi khona lokhuluma ngesandla sign language uthi ushenda kanjani? Citha. Angithi. Usecitha. Usilomunye ngenda njani? Ngikhokha lo ngibeke eceleni. Uchubeka nemahewu. Sehlukahlukene ke bazalwane. Khona labada khona wona khipha lo babe eceleni. Ngathi ngihlambine ngeva ngesutha emahewu ngwabona ngilambile. Ngase ngithi ngabe ngiyawucetha nini manje ngiphume ngihambe. Ngoba tawuthina ngisanathi nginani. Bakubona lokho. Ngifuna ukuyishare lapho lenzaba. Ngacethela ukuthi ngachubeka kanjani. Ngulo but this thing is so nice. It's so iyabilela kahle iyayithanza lento. Kwase kufika a spoiler. Uthi uNkulunkulu kuleli bandla ngathi ngiva lokho. Uthi noma imisebenzi imihle kangaka lothando lunje kukholwa kunje iservice ngiyathika patience ngiyathika nalemsebenzi iyakhula uthi nevertheless nginanaku against you but ngulo but ke lo waNkulunkulu cabanga uma mine lempungane yangenda ngayenyanya lento uthi uNkulunkulu noma ngabe wendeni lokunjani but this thing uma ngabe ungayikhiphi it's a problem. We will have a problem. We shall have a problem. Never mind. Kuze sibuya happy now itolo. Kwendeka namuhla. Kwendekeni. Kuze this is a problem. But I have this against you. Yini uNkulunkulu akhala ngayo. Uthi ke uNkulunkulu you have buye lelo verse sitofunza ka ufunza lo verse number 20. Angifunzele futhi. Kodwa thina nawe sehlukana la ekutheni wena uyamvumela lo mfati lonjezebheli. Lo dibita ngekuthi ungumprofeti kade edukise tingceko tami ngekutifundisa kuphingi nebugwadla nekudla lokuhlatshela iThixo. Gcina lapho ke. Uthi uNkulunkulu naku la sehlukana khona sehlukaniswa kuwe nawe kuthi uyamvumela lo mfati longijezebheli. Lo mfati lotibita ngekuthi ungumprofetikazi. Edukise tingceko tami. Ngekuthi fundzisa buphingi nebugwadla nekudla lokuhlatshelwe iThixo. Nakonke lasiphambana khona. The moment ulibandla uvumela lo mfati longijezebheli kuthi angene adukise tingceko tami nebuphingi nebugwadla kudla lokuhlatshelwe iThixo nako nasehlukana khona. uNkulunkulu ke uthi nasehlukana siyehlukana. Uyakubona lokho. Uthi siyehlukana. Ngiyaphenza. Into example the fresh. Siyahamba itolo nebantu bami siya esitolo. Siyafika siyathenga. Lesi kuthenga ke lo mncane uthatha emabhiskiti. Sibele ekhaya. Nasifika ekhaya uyafika ukuthukusa ke ngoba lento bengikhuluma ngayo ukuthi kune record. They have taken it so seriously. Such that they've started packing now. Basi lokho ke sitahamba nako nasiye holidayini. Kunelithulusanya nabo bhokisi ishelf la bafike bafake khona izinto dabo bathifake. Uyakuthatha lokho uyakufaka emabhiskiti. Uthi ke Siswati, no, this thing is going to expire. Uthi no, it's not going to expire. This one I'm taking with me nasiye holidayini. Ngithi ke sisi, this is going to expire. No, Daddy, ngeke expire lokho.
ngithi mina no kuthiwa express lesi asikudle lento lesikuvule ngoba tawuthenga lokunye uthi no daddy no ngithi ke mina but listen sis daddy knows better than you daddy ukutshela ukuthi akwendeke nje angiphendule athi but daddy Jesus says we must do whatever we like kusho yena angimathi ukuthathe lokho kuze Jesu washo nje in other words usho le ngokukhuluma kwami nekuphambana lokho kusho ngeJesu sengithi ke kuye cha silalela ke whenever what daddy says kwehlukana nalokho kusho ngeJesu la khaya we will always follow Jesus haya jabule ke lapho athi yena ngoba Jesu uthi ngakwenda lokho angimathi bevena nayiphi na Jesu ngalama biscuits but daddy ukhuluma into langasho ngeJesu kuyi sengithi ke nami cha ngidawuthobela lokho kusho ngeJesu because ngifuna ukumfundisa phela kuthi nami I'm under your authority uyakubona lokho ngikukhulumelani lokho ngikhulumela ukuthi uma ngabe kufika lapho khona indlela tehlukana athi uNkulunkulu mina nawe siyehlukana ke la follow Christ follow God forget about what is happening nangabe bohamba wangena ehlathini weduka wahamba sigaba lesizwe lahlathini ungayibona indlela ngoba ngikwenza sowulahle live la uNkulunkulu kwase kuba mnyama emphefumulweni the moment you live la uNkulunkulu it doesn't matter how far you have gone wamuva uNkulunkulu jika ubuyele emuva jika unebantu abaqiniselako bathi hayi sengihambe kakhulu batawuthini bantu at limit yetsheni kude at limit yetsheni la uNkulunkulu ngiyakubona konke ukwentile but siyehlukana la nasehlukana take a decision forget about reputation yakho kuzibathini bantu nangithi siyehlukana ngeNkulunkulu ngoba phasi ngelidolo uNkulunkulu ngiyavuma ngeke kukusite kubonakala ukahle umuhle kanti kumnikadi lo dawufika egcineni ajaje akhanze ukabi phenduka uNkulunkulu lo mfati lo Jezebel I have given her time to repent ngithi akaphenduke wala kuphenduka kusho leli verse walile kuphenduka kaJezebel so uthi ke uNkulunkulu ngalokuthi walile kuphenduka Jezebel ngiyakumthatha ngimbeke ecasini lekugula ngesingisi the sick bed uma ngabe ngigula ngiyofuna lusito bodokotela esikhatsini lesinengi bathi ke thatha lokudla thatha amaphilisi hamba uyo relax angithi bayibasho njalo ngalesikhathi ulele lembhedzeni emandla ayabuya uyasimama ubuye esimeni sakho bese uyaphila angithi kepha na uNkulunkulu athi na ungaphenduki ngidakuthatha ngiNkulunkulu ngikubeke ku sick bed embhedzeni lapho kungabe uyaphila kanje ngeke uphile nakathi uNkulunkulu this is sick bed it's not a recovery bed it's sick bed angifuni kuyolala lapho mina Ngoma wafika le sick bed lesho uNkulunkulu le bed ithiwa bonke labefika la kuwe bagulise kakhulu ufika kungazuthi untengentenge akabe worse ufika atlalele yena ngekulala akangavuki ku sick bed lebeke uNkulunkulu uthi this is what I'm going to do kuze ngesikhathi kungathi ugula kakhulu kungathi kuyacisha ngathi kuphuma umoya athi uNkulunkulu then I will go after your children and kill them what is worse uyagula ku sick bed bantu bakho bayabulawa you can't even rise to help them usinabo bonke labagwadla naye lo mfati uyabenta kanjalo leni kuze kuthi bonke abantu bate kwathi kuthi mina ngiNkulunkulu lohlola inhlitiyo ngiphenya ingcondo ngisesha inhlitiyo I check the mind
I check the motives, I check the attitudes yabantu bami. Kuthi yebo uyashumayela, yebo wenda lo lokwendako, but ukwenda amuphi umoya? What is the end game? Yini purpose yakho? Injani iattitude yakho? What is your motive? Kunebantu labenda tindvo hayi ngoba bathunywa nguNkulunkulu, batenda ngoba bafuna ligama labo ladiwe. Wose uNkulunkulu, I know your motive. Wose mina ngiNkulunkulu ohlolako, ngihlola ngekhatsi kuthola kwasebandleni. Nako lokusho mbabe uNkulunkulu. Unjani umfati? 1 Kings chapter 16 verse 31. In 2 Kings chapter 9. Asiqale lapha ku 1 Kings ke sekunyanga sekugcineni. Emakhosi ekuqala sahluko saka 16 verse 31. Lithini iBhayibheli lapha? Akazange agcine ngekutijabulisa ngetono letatentiwe nguJerobhowamu kuphela nje, kodwa yena waze wateka naJezebeli, indvodzakati ya-Etbhali, inkosi yemasidoni. Wamenda umkakhe wacala kukhonta nekukhothamela Bhali. Mani lapho ke kukhulunywa ngabani la? La kukhulunywa nga-Ahabi, lowabe inkosi yaka-Israyeli. Lesi iBhayibheli akazange agcine ngekutijabulisa ngani ngetono letatentiwa nguJerobhowamu. Hambe yofunza uswendani Jeroboam. It is like Jeroboam did evil ebusweni baNkulunkulu. Wenda lokubi. Wangena Ahab wathi cha la ugcine khona ke mina ngiyakujulela. Ngeke ngime la. Kungathi bekuncane lokwendile. Wayithatha lencola yebubi wayikhulisa yaba inkulu Ahab. Lesi iBhayibheli waze wateka naJezebeli, indvodzakati ya-Etbhali. Le ndvodzakati inkosi yaseSidoni wamenda umkakhe. Uma Davide anikota bukhosi waqala indvo yekuthi kube ne-intermarriage between bukhosi bakhe nemakhosi aletinye tive, kuze ukuthi atokwakha lugange nekuthi kube khona kuphilelana. Mina ngabe songenzisele umntwana ngeke ngiyokuhlasela, sengicabanga lo mntwana nami angithi. Aha, uhamba uthatha Jezebeli, lo indvodzakati yana ngibabe nami, lo inkosi ya Etbhali. Ungibani lo Etbhali? Nangifunza Etbhali lo abendvoza le cruel kakhulu, le vicious. Uyambona umuntu lo inhlitiyo. Lo ngento noma abe yini. Uyabona nabadlala kuthiwa i-wrestling. Ngabona lapho ngazuthi ngathi ngina gijima sathane ebaleni. Ngoba nawufika la kule wrestling umuntu ungamthatha ngemkhono umshwile umjike lapha. Uyakubona mosiloko. You can jump all high and come down umngcivite. Anything and everything goes. You can take ngisho nesitulo lesinye isikhathi ubabona mthatha isitulo ushaya lo munye umuntu. Ngubani lophila kaloko ngentana ntoni? Basi don't try it at home. Uyakubona lokho. Noma ba-act mabentana I don't know. But lo babe lo bathi he was so vicious. Abe ngumpriest wakabhali na Astare. Bonkulunkulu ke lapho. Wathi angumpriest wahamba wabulala inkosi yaseSidoni. Wayibulala. Wathi angayibulala wasuhlala esitulweni yena. Wase kuba nguye lenkosi. Watala abantwana. Manje kuleli khaya leli ngazuthi lempilo lephilwa khona impilo ekhonta tithixo, impilo lembi. Une influence lembi. Lo mfana ukhula lekhaya lendlu ilangatini yakhe. Nakahamba ayokwenza lo mntwana, uhamba nalensila yasekhaya kubo. Nake efika le phambili, ufike uyayi-introduce endodzeni yakhe, lengahabi.
Ahabi wayithwala lento lechamuka nemfati wakhe yokukhonta uThixo nebugwadla nebuphingi. That is what happened. Naku lokwendeka. Wafika lapha Jezebel wase uintroducer kuthi kukhontwe lokukhonta kwabo morals, standard of wrong and right, iconduct wayikhipha ngelifastela. Ngoba lela chamuka khona nakukhontwa leThixo takhona bekuba ngokamagida sibhekane. Kwakuba khona mhlambe nekunatha nekubunjanjanyana kukhumuke emabhawodi bese abantu bayalalana nje willy nilly ekukhonteni kwabo. Wayithatha lento wayibisa kaIsrayeli yangena. Ahabi ngoba uyinkosi wayi-adopta wakhoza ukuthi isive saNkulunkulu sakaIsrayeli sone. As if that is not enough, Jezebel wase uthi lento yachubeka ku-Ahabi masafile yehlela kumadodana akhe. Isla kukhanze isitimela lesiteshi lesingcolile wakhonekitha kuso wenda kwaba worse. Then he passed on lobubi to his sons. From generation to generation now. Sekuyendeka. The corruption. Bayithatha abantu babakhe. As if that was enough, not enough. Nazo ufunza ke 2 Kings utawubuswetfunzele ekhaya. You can read. Lithi wase uthatha indodakazi yakhe wayenzisa undodzana yenkosi yakaJuda, because umbuso ngalesikhathi wawehlukene ekhatsi baka Israeli nebakaJuda. BakaJuda baseJerusalem capital. Bathi bangashada lendodakazi yakhe wathatha lobubi bakhe wetiselana nakaJuda. The whole nation yasiba corrupted. Baze babeka isithixo eJerusalem, the city of David. Lapho kuhlanganela khona libandla. The whole of Israel yase yangena ebubini. That is what Jezebel did. The corrupting influence of Jezebel. Yangena. Uthi kaNkulunkulu mina nawe sahlukaniswa ngiloko ngekuthi you have tolerated Jezebel, that woman who is corrupting my people. Kuthi bente kungcola bakhonta uThixo bente manyala. Libandla laNkulunkulu ngabe likuphi namuhla. When you find ukuthi lesinye isikhathi sesivumela yonke into umuntu angente noma abe yini aphile noma sinoma kanjani bese uyabuya uba sepulpit asinakasuka la ayokhonta kulelinye litafula kulelinye altar lebusathani awukhonta khona asengesuka phenza abuye ngala. What is you have tolerated these things? Uthi nako lasahlukana khona hayi ngalolo wenda lokho, but by you accepting this woman to corrupt. Because when people see you ungibabeshongwe ngiyabekisa lekhaya kakho ube nje babeshongwe singathi sivo sohlabele emadloda akashongwe na simbona shongwe esontweni uyashumayela ama couples uyabafundzisa usilobuka kwa hawu nabe kwento angibabeshongwe. This thing is okay. You are bringing in a corrupting influence in the church. Never mind Shongwe. You who accept him also have got a gripe with you. I will deal with Shongwe ngimbeke ku deathbed. Nabo bonke labagwadla naye ngibabeke khona. Kusho uNkulunkulu. What is that corrupting influence from the devil that we have allowed in the church? Uthi uNkulunkulu no sehlukana lapho ke. Ngibekela izinga lami liphakeme. Bonke labangikhontako abathi meet with the standard. Don't allow a corrupting influence in influence. Njenga Jezebel lakwenda. This is what Jezebel did. Sangiyavala. Ngivala ngamagama lathi na Jezebel. Lo Jezebel lo bazalwane wenda wonke Israel one ngesono saJerobhoam lachubeka khona. This was a system
Lo Jezebel utypifya isystem le la khona nawuhlola from AD 606 to AD 1520 kwase kuintroducewa esontweni tithombe tabekwa tithombe angikhuluma ngesondvo lemuntu kodwa letalisho futhi kwabekwa tithombe tithixo ekhathe esondweni. When people come into the church they bow down to the tithombe. That's the system. They bow down to the tithombe. Langena umonakalo esondweni. UNkulunkulu ungabinala abanye boNkulunkulu. Ungendi isithombe lesibadiweyo. Tabatwa tithombe tangena ekhathe esondweni. The negative corrupting influence yangena esondweni. Yenda abantu ukuthi no, you can come to church. It's okay. Wethwele tono takho ngabe uthwele, come, ungahlupheki. Udawuthwala ungene. All that we need lesikufuna ukubona. Just bow down and go out. Thwele lemithwalo yakho. Doesn't matter. Don't talk about my sin and your sin. Kwakunemasonto lesasikhathi lapho khona kuthi uyabhema uyanatha uyagwadla wentani, it doesn't matter. All that matters, come to church and go out. Angithi ngule corrupting influence of Jezebel. It's okay to do what God says you must not do. It's okay. It's okay. Babota Jesu. Bathi Jesu, bafundi bakho badla kudla bangagezi tandla. Uthi Jesu ngitsheleni, kungani ninenzelele umyalo kaNkuluNkulu ngenxa yemasiko enu? Why? The negative and corrupting influence of the devil ithi mbumbudzela and accept what we do as a people. Sikubise ekhathe esondweni. Lawuta ukhanza khona indodza nase ifuna kuthatha lomunye umfati ithi ngiliswati mina. So yakhumbula ukuthi uliswati. Bese uthatha umfati wesibili because culturally kuvumelekile lokho. Bese silisondo we accept ukuthi lo muntu lwente njalo. Sithi akachubeke aye phambili. You are saying to the church, continue doing the same thing. Bebabota Jesu. Uthi ndawuphula umyalo kaNkuluNkulu ngenxa yamasiko enu. Ngifuna kusho mina ukuthi i-tradition nemasiko ukhona lapho amahle khona. But where lisiko ne-tradition lifike liphambane nemiyalo kaNkuluNkulu, drop the tradition nesiko. Go with God. Uma ungendi njalo, uthi uNkulunkulu kunawe shaqa. I give you the time to repent. If you fail to repent, I will not let you go free. Ndaba nawe uNkulunkulu. Because uNkulunkulu akadlali, is not playing church. uNkulunkulu means serious business nabantu bakhe. Wakhuluma wathi ungabinela abaye boNkulunkulu ngaphandle kwami. Ungeke umkhonte uNkulunkulu kwi-altare lakhe bese uyokhonta labanye boNkulunkulu lelinye altare bese kuhamba kuyalunga uNkulunkulu. Akuse right. Even if kuvumelekile engcenye, not with God. Sehlukana lapho ke. Nawe usho uNkulunkulu. Luka 13:21 ukhuluma ngalo mfati lothethe imbiliso lencane wayifaka enhlameni yase icorrupta the whole inhlama. This is the doctrine le corrupte libandla laNkulunkulu. Uma uhlola libandla usilende njani, you will find ukuthi there was a time kulamanye amabandla lapho kwenteke njalo khona. Bende ama sacrifices. Lathi ithi balanza ama pagan rites abusha ekhathe esondweni. Under the name ukuthi we are being culturally correct. Bakubona. Sifuna sibani babone ukuthi nathi siyawubamba umshini. Silanza ema rights angaphandle so afake ekhathe esondweni. God is not apologetic about what he wants from his church. Libandla laNkulunkulu is called the called out ones. Ngulabakhishiwe. Bakhishwe kuphi? They have been taken out of the world.
bahlukaniselwa uNkulunkulu. Kuleli bandla la last week lesilibukile, we have taken the church salibisela even. Stoba into yinye. Kuze sto mukeleka. Stoba politically correct. We lost our voice. And we have allowed this woman to come into the church to corrupt the church of all the living God. UNkulunkulu phendukani. Uma kungenjalo, I will come quickly. I will come quickly. Kuthola kube kubazalwane. Seyithi inkosi, ngamnika ithuba lokuphenduka, wala. Uthi le ngidawukwenda nginako, I will throw her on the dead sick bed of anguish. Nabo bonke labakhomitha this sin naye. Kuyaba khona ukukhala lokukhulu nenhlupheko lenkulu. Don't say you have not been forewarned. Because God warns his people. Uhambe ngenkani ungene. Then God bese uyakuyekelela. Ngoba uNkulunkulu akadlali. Uthi ke then ndabe sesengibulala abantu bakhe. Unless they repent and change ingqondo yabo. Yeah. Emabandla onke ayakwathi ukuthi mina uNkulunkulu ngiyayihlola ingqondo, ngiyiphenyisise. Bese nginiketa nguloyo naloyo njengekwemisebenzi yakhe. You will never be rewarded ngemisebenzi yalomunye umuntu. Ngeke. uNkulunkulu uthatha wena akubeka esitikini. Sekude ukuthi umfundisi wami libandla lakithi, sive sakithi, senguwena uNkulunkulu. Forget about everything else. So waphendulela kuNkulunkulu. Uyawuphendula uthini? Kulomtsala wethu insuku na. Lo loncobako uthi ende imisebenzi ekuzibe segcineni ngiyawumniketa amandla overtive letinengi. Uyawubusa ngenthonga yensimbi. Njalo kulamandla ngawathola kubabe nawe ke utaba kanjalo. Nawuncoba. Bese ngiyakubhansela ngeMorning Star. Lona endlebe akeve lokho moya la kukhuluma kwebandleni. Kuthula kube senkonzweni. Bazalwane, inkosi iyakhuluma. Nawubuka libandla secala kuPentecost. Kuze kiseyofika lapho khona libandla litawuhlithwa khona, nasi isithombe uNkulunkulu aspendako. Libandla liyaba loveless. Libandla liyoba persecuted. Liyawubandla liyoba dead church. Libandla liyoba nguloku. Libandla liyawuvumela i-corrupting influence. But kudotonke letigaba uNkulunkulu ukhuluma nami ukhuluma nawe. Uthi what are you going to do usaphila emhlabeni? Utawuvuma ukuthi le corrupting influence icorrupte nawe. Noma utawuguma umelele mina uNkulunkulu. Whatever it cost. Kungazi inkosi yezulu ibida lokho. Before umiswa phambi kwakhe utochaza utawulanza. Uthi I'm giving you a chance. Dibuka enhlitweni yakho uphenye. Nguyiphi i-corrupting influence lekhona loyivumele. Qala namuhla lemvubelo lembi uyikhiphe. Uze inkosi ngiyaphenduka. Inkosi ngithethelele. Ngifuna kubamba kahle indlela kuze kusegcineni kwelisuku. uNkulunkulu abe nathiki kimi usuwende kahle. Well done, my faithful and good servant. You have been faithful. You ubambelele kuloko lokuhle lowakuthola kimi. Noma ngabe simo besigucuka sinjani. Waze walahlekelwa ngemathuba emhlabeni ngoba ufuna mina. Wawayekela endlula. Ithi inkosi well done. Cela libandla lisukume sesithandaza. Baba uNkulunkulu, nali libandla lakho Nkosi liphambi kwakho ekseni nasentsambama. Libandla lokhuluma kulo walihlenga ngengadi. Walikhipha even. Wasibeka kulendzawo ukuthi sibe irepository sethwale livi lakho neliqiniso. Kunemavi lamanye lakhulumako. Lafuna kuletha i-corruption into the church. Lamanye siyawabona. Lamanye atifihlile.
kepha liso lakho liyabona, uyakhanyisa. Moya longcwele njengalokhu sembulele, wembule ebandleni, wembule enhlitiyweni yamunye ngamunye, sinikete inhlitiyo yokusheshe siphenduke, singakabekwa ku-sick bed. Siyaphenduka Nkosi ebugwadleni, ekukhonteni letinye tethiko nalabanye bonkulunkulu. Itolo mhlambe sihambile ngekungadi, kepha lamuhla so it's not anymore. Siyehlukanisa, asiyawubakhonta labanye bonkulunkulu ngoba munye uNkulunkulu ufuna akhondwe yena yedwa. Siyabonga lemvubelo lembi lamuhla sithi Nkosi iyema, ayisacubekela phambili. It's not going to go ku generation lesilandzelako. Sesimela umbuso wasezulwini. We become the voice of God in a dark and chaotic world. We bring about the voice of reason, the purpose and the mind of God. Ngoliswa lutho sisayivele Nkosi emindenini lesisuka kuyo, mayivele Nkosi emangweni lesiphila kuyo, mayivele Nkosi asiveni lesiphila kuso. Asinga compromise ngalokho. Siyaphenduka sithethelele Nkosi emacala ethu, sigeze usihlambulule, siphinde sibe ne connection nawe. In the mighty name, the blessed name, above all other names, Jesus. Kwangathi uNkulunkulu ungasibusisa usigcine. Kwangathi uNkulunkulu ungakhanyisa ubuso bakho kithi, ube nemusa kithi, gracious. May you lift your countenance, O God, usinikete ukuthula lokunencubekela phambili, nase sibuyise kuwe ngalokuphelele. Kusukela kulesi sikhathi ize ibuye Nkosi yethu Jesu. Singabi nemahloni na utembula ubonakaliso. Thank you, Lord. We give you praise and honor and glory now and forever. And the people of God say, Amen. Let's give him praise. Siyabonga Baba, siyabonga Nkosi. We receive your word. Alingene enhlitiyweni sihambe ngalo. Amen.